Večeras se nalazimo u Ljubuškom gdje se održava Beer Fest. Posjetitelj će imati priliku kušati sve od lokalnih pa do svjetskih poznatih piva. A tu su izlagači koji nude burgere, sušije, azijsku hranu pa sve do onog slatkog zalogaja. A čeka nas i večer puna dobre glazbe. Tu je DJ Darko, DJ Kiwi, Husi, pa čak i Grše. A ja sam Lea, a vi pratite ABC portal. Dobra večer, ko je ovdje s nama? Ja sam Marko Kožul iz Širokoga Briga. I šta nam vi ovdje predstavljate? Mi predstavljamo kobasice, bavimo se ovim poslom već 5,5 godina, brend Oš. Preporučio bi Rada Debrecinku pravu austrijsku kobasicu s našim umakom i prženim lukom, poznati smo po tome. A čemu naziv Oš? Kako je došlo do te ideje? Ja i gospođa smo sjedili jednu večer je bila puna ljubavi i tako je to nastalo. Eto, ne mogu vam dalje pričati. I dobra večer, možete nam se ukratko predstaviti. Dobro večer, ja sam Neno Svetlanović, na internetu me znaju ko Neno Fuchs, pardon. Ništa, malo snimam klipove, malo se šprdam i evo u ovom trenutku kuhamo ovdje malo humanitarne svrhe, zapravo pravimo sušije i tako to. I šta nam to spremate večeras? Pa pravimo jedan hercegovački suši sa hercegovačkim sastojcima. Dimljena pastrnka, dimljeni losos, dobro nije on, ali nešto su nam zeznuli nabavku pa smo malo lososa da to nadoknadimo. Pesto od raštike i oraha, majoneza teriyaki jer se voli majoneza u Hercegovini, na pici ide i tako to sve. I eto, to je neka moja kombinacija koju sam ja skontao večeras i to pravimo ovdje. A spomenuli ste humanitarne svrhe, šta se tu dešava, gdje to sve ide? To će ostati u Ljubuškom, mi smo to skontali ovih par dana nakon što sam ja pozvan na Beer Fest, da ćemo to raditi, ekipa iz Hyde bara je bila za to bukvalno prekjuče. Tako da na njima će to biti. Ja neću da dođem u doticaj s tom lovom, nek ostane u Ljubuškom i nek oni odluče gdje to ide. A šta vi mislite da će večeras ići najbolje? Što vi pripremate? Pa ne znam, evo ja sam htio jedan satić da se prodaje samo moja, oni meni pravi ovdje konkurenciju sa ovim svojim sušima koji svi znaju i svi dolaze i naručuju to njihovo i onda će ispast da oni imaju bolji suši od mog, što definitivno nije istina, to svako ovdje zna. Ali eto, malo se bahate, ali oprostit ćemo im, pošto su nam dali štand i namirnice, uzeli za ovu humanitarku i sve ostalo. Želim vam puno uspjeha večeras i sretno. Hvala puno. Dobra večer, možete nam se ukratko predstaviti. Dobra večer, ja sam Ante Jeočić, stojim za food trailera Kai, za mene se krije ekipa, fenomenalna. Danas po prvi put se nalazimo na Beer Festu Ljubuški, radit ćemo pig and fries, krompiriće sa trganom svinjetinom, umakom i hrskavim lukom. Drugo jelo je Tokyo Crunch, brioš pecivo, suv vid piletina, pohana opankom mrvicama, koju kasnije prelivamo na wok tavi korejskom glazurom. Ide salata kai i isto ide umak i hrskavi luk. I kako mislite da će večeras ići azijska hrana? Pa, što ljudi vole malo pikantnije i dobru pivu, mislim da će to ekstra slagati. Odlična kombinacija. Ja. Dobra večer, možeš nam se ukratko predstaviti? Dobro večer, ja sam Anđela Nogalo, stojim ispred kućice The Greek Freak sa svojim kolegama Davidom, Mihajlom i Božidarom. I što nam vi pripremate večeras? Predstavljamo gyros u grčkoj piti. I kako mislite da ćete to u Ljubuškom predstaviti? Pa ja se nadam jako dobro, ovo nam je prva godina i mislim da će biti dobro. I šta mislite da će se gyros slagati uz pivu i kako će to ići? Pa evo, ja se nadam da hoće, da će biti dobro.
I evo ovdje s nama pobjednik Street Food Festa u Širokom Brijegu. Možete nam reći malo više kako su vaši dojmovi, utisci? Pa ovako, pripremili smo se, dali smo sve od sebe, očekivali smo da ćemo nešto osvojiti, nismo baš očekivali da ćemo biti apsolutni pobjednici, ali to nam je samo dokaz našeg truda, rada, ulaganja u posao. I to je jedna prestiž za naš restoran i nešto što nikad se ne zaboravlja. A kako su vam dojmovi za večeras? Pa za večeras malo se slegle stvari, nam je bio prvi festival u Širokom i tada smo baš neočekivano dobro i odradili i prezadovoljni, tako da sve poslije Širokog je, ajmo reći, laganica. Ali i ovdje je stvarno odlično, savršeno. Je li imate isti meni ili nešto ste promijenili? Pa za sad nismo ništa mijenjali, imamo taj pobjednički meni koji smo radili gore i samo smo dodali još za humanitarne, znači, svrhe ide, znači, i radili smo sa Nenom Kuksom, suši hercegovački, sa hercegovačkim sastojcima, sa dimljenom pastremkom, sa malo smo i majoneze, jer svi ljudi vole tu majonezu. Tako i raštiku smo bacili, 500 od raštike, tako da smo napravili nešto da idemo pomoći onima kojima je najpotrebnije. A možete vam malo više reći o ovoj humanitarnoj akciji? Pa u dogovoru s Nenom smo rekli idemo ljudima kojima je najpotrebnije pomoći. Za nas je to djelić, ali nekome to puno znači. Predivna stvar, hvala vam. Dobra večer, možete nam ukratko predstaviti? Večer, ja sam Patrik, dolazim iz Širokog. I šta vi ovdje danas predstavljate? Evo, ja sam tu danas za paulanerovim šankom, imamo paulaner točeni, samo on i to je to. I jel ide? Ide, životom ide. Hvala puno. Hvala. Dobra večer, možete nam ukratko predstaviti? Gabriela Kraljević, Širokog Brijega. I šta nam vi to ovdje predstavljate? Benediktiner, Bitburger i poneka mix pića. I koji je vaš možda favorit za publiku? Benediktiner. I jeste vi ovdje prvi put ili ste već bili do sada? Nisam, svake godine sam ovdje. I kako su vam očekivanja, kakvi su ljudi, jesu navikli na vas? Pa jesu, a očekivanja su odlična kao i svake godine, nadamo se najbolje. Dobra večer, možete nam ukratko predstaviti? Ja sam Dragan, dolazim iz Vitine, predstavljam pivovaru Hobist. U toj pivovari zajednički djeluju braća Matić, to jest nas 3 brata Matić i naš prijatelj Iko Zadro. Proizvodnjom piva se bavimo već 10 godina, malo ozbiljnije zadnjih 7-8 godina. U pitanju je kraft pivo, dakle nije lager i to radimo onako iz ljubavi i iz hobija. A možete nam reći kako su vam očekivanja za večeras? Pa kao i svaki Beer Fest prije toga, od prve godine, od kad je osnovan, od kad je krenuo, Beer Fest je zaista nadmašio očekivanja odmah. Tako da su očekivanja visoka, kao i svake godine. Znači super, hvala vam puno.